Kajimi Hakirisan social media link bakawai kenhual Legal Rights Observatory LRO kabakano bak KSU ringkat bakabalang Presbyterian kiba pinche dah kate gajing jia hama Dave Kolat Chef Temple haga up South Ray Unaitung kablami kajing sho idan habakatu kaningot kibri kilamensa badan ru na pleng chiki kibla syakem no halor gajing gano ada kabapin tobria kaseng bede kabalang Presbyterian kaseng KSU kala ujo tak ijahar hau SP City ba Vivek CM percaya ke Legal Rights Observatory kabla kena ba kaseng kedon keti balik tambor kibrio kibam de kasi hama Dev Kola uprasan lang ba kaseng balam bak mar ngar haba klan chila pathai ko bor long ba kani gajing kena jakate kenhuan kamde show kasien kabaning kong bat kom kini gajing kena kajumi nakapor sakapor simkhia ban budin kum kini brio iba kawara kanu kajing saw bat yule se ka pois boy pat kalanti Namar kalong kumar kini island ya kinu konsert kalong tek kumar island ya kinu beriu kuwara ya tak komparkat pendan berhak bani umsna. Ti nakaliang ni kaseng ikran ke basah. Nim kwa ya kum kini kinong lamler tekenya lambakla ya kinu maki isu. Ikam ibarat basu lamat ong ditang gejing ya tangku se parakna aret lapan ya lambakla lapan heyo. Ikwa ban ong ngir winang ban penheyo ngir unang ban thau yukunu khana are wangi imsim laya tak kalanti tenan kiju ibri kidang persang banyak tak kaju ju kalanti ngasarai ngan ya keren sa kaipat ngir ha perkhat wi pat kalanti yam ta kanti ngisania bah kabor juk an bekale bron kam reda kabor juk an kamlap te ngir ha perkhat tak wi pat kesenjam khnang bekum dikijai jing lambaklah kemne su bedang jeng nas khman Marfi sultu belai ngakran kita kalau bahas tentang dalam bakla om tentang dinok senong nih po jala. Bakum ini jajing to, kesat kento, jajing kento, bat sedang harap kelumar. Dalam bakla wat kita kibri bersyukur nanti po milan andi haru. Ban pet aku mai pat, aku melongkoman ni. Nasi sakam judon gunu kakene katai, bateng teng ikam ibarat lasu pijapan he. Jat akade kita rensan pertai teknologi mata, bagi ulak keren kebamuan tentang sosial media. Kadina kalian itu kaseng ngasgoba. Itu kiba operate yang tu kupit sialaro takam tangkan utlit bat kam antat ban tau tin ban dalam bakla namar nyemla bat supet nginang iruk ban tho nginang iruk bantar tila da kilong guju ju kibreu te nyur habudin manu budon kti tu kupit yura segi de kibreu budon ni nasolong di kiba de ba emsengi kumdo ba ora ki hurura kiba emsengi kumdo ora jingklumar bat yole se ketujeng jian sengi yu de pan ban maki hiru balik kakam pas dang ni kita kenang ban yuk kan thok bat ba o kaki suku dan kti kot ki jingjia kot ki kam suku no ba ki suku dan kti kaseng kaya kalanti da kajing yasa bat da kajing yasa pas dang ban sim kebu ngiru perkhat haperkhat bi pat kalanti kilat nanti kunu ban penkala kajing yasa segoi pat kalat kalanti bang hapan subam kani gadi kasian ke banakong buruk seketu kibun ki jingtho ambe teng ki tho teng dilit no ru ki weng no jingtho are nga supet are ka ibajia ki kindiat singi iba na se la sorong ko dom dan ban ong ba ki su gudang ti ne kita ki kun ju ki su gudang ti bale pen kumar untuk tingas ngo ba nai kini ki beri jungal oks ngo ban ngan so ban ong nai kawang petrol gading mar kading dang me melu mala yo kham klang de ngatrai nai keno ba ngi sedang hari ngi hapan jubab kiju keno barabor tinga kasong haki kunu berkhat nes khmat re kau ka jemaham ke khmat tam kolong ba persang be lambakla ba persang berlam ler ke bom dai pen lam ler B5 SP City ba veksi ina lek na kaliang gi ngelam si kila ai kene ka jing ujor ti ban ong ai kunu usran bakin labdin no marmar ne kin lek kunu kata kamdei ba ong yo kentien re ke kamram kolong ba weng la bu pat ka jing ujor spo kibor jung an ngatrai ka de kamram jungki bakin ti bnya pat kamram jungki benne ban sem kelat kenti ba de pensem ngenam batai mi kamram de kasong ki ke ba de belle amar kani ka yalam bakla bat ngi ba kamdei keno tang ki sun re i wat jeka niam palang pestrian du sedang ban harap ban ong ba palang pestrian ka don kti ka kansoj ne kala ban ong kum ka jing tho ing iba kum ba pha ta palang pestrian ja ki su bel pen kumar tu tengos ngo ba kum kini ja jing kan tho ja jing tho ngos ngo ba makalian juga seng dale nginam la pan pediang
Legal Rights Observatory. Kalong ba itu jingjai bejam ci Singapore Mahathir Khola mar senja tang daki minutes kila post kila tweet kila buat Twitter. Tingi kan maru kumun suara jingjah usam arajar kat kendai ba. Kini hi keju ke grup ke ba ujor persya ya ka Meghalaya igi hospital support Meghalaya bagi bu igi Bible support ki kamrat yak nong pang ki jongki. Ti kapeni bun sien ru si sien hak por ngi si ru bangi wa igi flex tu ban peni ke jeng persya si i. Ki tho ru ke jeng tho hang tu ba ya kini ki isu ki dei balik kini ki kamro bolong anti Hindu bat ki ba ki wa kini ke dei ke jeng kensot jong kini ki kunhun nyam Kristan lengba ke jeng penbor pada jengki taki Scottish Masters ki jongki. Tekini ke peni ba kini ke Legal Rights Observatory la kadina bar rungim tip ndrei ngistu ba kalau aktif bang ni ngistu hi bagi di briu ki banang ni hi ki ba de ki khot jong tu kunhun nomor bagi kloi ba ban react. Makani ke jingle ke jongki rung ikan mau nadu si ing ikan mau bagi penon kam hai kini ke social media hakaba kin brainwash yaki kasi ki jongi hi. Kumgani ke jingja kaba jah Mahathir Khola ru bila bunut bagi kasi ki belabu aki status ki jongki hek social media beper ban condemn ki isu bakale umta po Mahathir Khola. Tinggal ayo ban keren, tinggal ayo ban confront ya katu kan ningun yang beli ba pibu pidon proof ba kadi ki isu timaki ru kilo mengisu i bagi dan tegi perlok dakhar ki babu terkadang ngiring bu lang. Ti henre ki di ban wat ki jingki syatik kidi kilong ki ba ngingi sukhu ba kane ka LRO ka dei nang ni hi bat ka konsert hang ni hi. Bat inong epi ba ka jeng keno jengki persya ya ka balang presbyterian ba ka penyat ya ka ki isu kalong man pesuthui kwa ba kalong ba bakla namar ba ka khasi students union hi kamlong affiliated re but kanu ka kun hunyam la ka de ka balang katolik ne ka balang presbyterian ne ka seng khasi sinrat ka ki rei ka pet ya ka bai de ba jat nriu ka ba pet para khasi ten ring isung thu pat ba kini ki menderi ini ki polwer bala song ni la di bun senam idon kata ka agenda ba ki kwa ban kini no ya ki jaka ki puta ki jungi ya ka hok long tra ki jungi khando ko siap bat na dong sadong bat kila penon kam ni kong daga bor jet nriu to magila le ki por ki ba menswa Henry Kim Si so ban menta ba dik lasang ban nyai daga lenti ba thmai ha kata ban penon kam no daga niam ba ha jaka ban kela ta ethnic issue kala long ban kum kata ka religious issue namar ki sutu ba hapo India hi borokawai kitip bahaya kata ka isu jong ki poiber illegal immigrants sa Bangladesh na po Nepal ki bapoy hang ni timalak berdon kanu ka jinge kan at la ka Assam ne Meghalaya ne Tripura ne hi ru kam judan re kata ka response na po ka mainland India tigi perkhat ba lada ki kin pen kala no sa ka isu jong kan yam kamut bakan long no Hindu versus Christian kamut kin kistu ba ka impact kan don bahas po mainland India ti kata ka di jing temu ka jong ki ngatrai wat ha ki benai bladap ba ka ya rally ka VHP hapo laban bagi sang ban perta kita ki kentien persa niam hakmat jeng yang mani ha kesing boleh ngatrai ka di jing temu hi ban provoke yang iba ngin react bangin retaliate ngin sim lalei ka tu kapor wala kaladon ka jing ujor FIR nakaliang ka ki isu laban circle ti kamjuru kisim kabu ya kan ki isu Mahathir Khola namar ngitip ba katu ka jaka mani blai ka diga jingtai bean ka jongki yang sa hidukan hang tur bilong bean namar ka diga jaka jong sarkar jong forest department mat kat nang mi kisngi ki nong snong tu gidang bun ki bomdei ki jai pendriu ki jongi dina kaliang ka ki isu laban circle ru kala ujor sapo district forest officer ki la ujor sa government ba deban kendang no yaki namar ba kamlong sngan shu namar mi thu kino ki biru ki barung kino ki biru bumi but abagini gibreu kisim kabu kum kini gijat kam masudai ba ka forest department ru kadeban kendang kadeban evik no marmar yaki ngambakan like ban mi naka security bukan kalang ngani ka ding jongan ka jinge kan ak namar ni suthu ba kini ka dangbun kinang kwa ban kurup bat kidon katu Mahathir Khola kadon hajan kisnong kasi berkalong ka badon kam me badeban weng no mardor yaki baro nang tu jing tip ye kata la kadon link ngam don link nilai i ka video ngimda ilapik bahai katu tip dan gibri baong ba kade konflik tang ha kamban jadi thit kata kade bengela iya ka news report bakadon gajing stu bakala paling inong dijing dia bat inong thit nong pet te kam don ling ye bat ngiru bat ka ki isu hi ka kwa ban pasob senior forest department ba
tanda pila ban kendang kita gidukan be an jung kasih ibatei hasil enter jung jaka jung forest beli ke sem jing e pada pi ban kendang ki mender i poi bersih singi ki balasna be an hapdeng jung jaka jung forest nya kata ka video kamde ka kamram ke jungi ban dawa ban weng ne ban weng namar ba kalau memaki ki kwa ban provok agi le agi baki le ki man le tingila ujor ke FIR tingin pek ka hadu kat nu kan terekam kan jing ujor ka jungi tambah melakaran mene om balada ki yai dat sidat ki yai pendik ti nakaliang ka sengru kam bansi ban hapsim daki wi pada ki lat gelti baham teng